Bojana, evo utakmica drugog kola završena porazom na gostovanju ekipi izviđača ovdje u Ljubuškom, na poluvremenu dvocifrena razlika, na kraju poraz samo 2 gola. Čini mi se da ne oslikava pravo stanje stvari, Ljubuški je igrao dosta bolje. Gdje su bile greške, tvoje viđenje utakmice? Pa znate kako, ovdje je uvijek tvrd teren i teško igrati u Ljubuškom. Prvo poluvrijeme nismo ispunili očekivanja, ova što je trener Radio Unčanin i u slačioni rekao šta da se radi, međutim u drugom poluvremenu dogovorili smo se da moramo da pobjedimo drugo poluvrijeme, što smo i pokazali na terenu, i mislim da evo sad u drugom poluvremenu nakon dobre igre i taj rezultat na kraju, da kažem, donekle i ok, ali mi se u svakom slučaju ne mirimo sa porazom i nadam se u Banja Luci puno boljoj partije protiv ove ekipe i da im se revanširamo za ovaj poraz. U trećem kolu gostuje Krivaja, Osice, čini mi se da svakoj utakmici treba da idu na pobjedu. Dosta toga je na čemu treba raditi u narednih 7 dana. Jeste. Narednih 7 dana pokušat ćemo da ispravimo sve greške sa ove utakmice i da se taktički pripremimo za Krivaju, koja malo drugačije igra nego Ljubuški, ali evo, pred nama je nekih 5 treninga, 6 do sljedeće utakmice i nadam se da ćemo se što bolje spremiti za narednu tu utakmicu.